ngasi se akogi thangjo oibanina haidi thangjada tawba yaba kharasu leiri ko adu do haipetang ai share tawjara ke to ayuk tang sai aina cinnamon blow tawsalo ko chalo haibaduna haidi tang ama oibagi haitare ko haidi tha hugalakpagi oina adu tawbiyon haibane adu saturday se mo haidi phatawdi remove tawba natraga akogi aingonda sum lakkumba kaigumba yadaba khotaba harasne ko obstacles leiba haitare ko life ta tawba thaba kumba obstacles leiba money blockages leiba ko so mayam se gi damakta ni ko ado aina se keno poche haipetang aina hangai tawbado dum chapuni manei ko ado anobugumba yengba leiragadi keno tawbina bagi damakta haitare ko ado ayuk se koina duk thaba katpa matam sida ko haidi duk se katle ko kalakan ai rudraksh thammo hai rudraksh ki benefits hai bir on hai ba rudraksh se shibadi shide ko haidi ahan oidrin ni na hai tare ko tang ahan gumboy tare je yang kai manga hum pu gumboy yoshil aga di sibi be ko se gi lik se ado ai gi di se dum thamme ado aina duk thara matung da hai tare kri se aina ngatang laibak ta gumba thamba hai tare ko sigi pot sigi energy phangan ba hai tare ko haidi rudraksh ki maru se aina laibak ta minute ani hum katang thamba ga so wakhan je khan ba hai tare ko haidi laibak se da haidi se pot se dum aina laibak ta thamme na ko laibak se thamaga haidi laibak se da aina touch to laga ai sida aina khanba sum haidi phatawdi energy engonda changakpa natraga yengsilakpa khojalakpa mayam se haidi ngakthokpiyo ko haina zain taraga wakhan se sum khanjaba ane ba ado si base phazu phai ko haidi dum sibirasu yai ado khoina di sum keno tawbodo haidi sibadi sidre aigi di like khoramingai timing ngatang du da aina laiba ka chara khocharaga ado maino en tawe adu natraga na haidi khoina sirasu yai ko ngahak akoina keno taw matam da lai duk katpa matam da phi aseng ma selena ko phi aseng ma sepa do maina hadi sigi rudraksh su adain taroga phi aseng ba gumba selingai timing dain to bibe ko adu rudraksh be kana ba seng sai ahan ye yoina hairaga di bp gumba kai gumba lei ba se amna hadi si keno to ba phai ko adu stress lei ba bp lei ba suguma me am se ko ado sida haidi 108 ki keno oibani ko sisa rudraksh ki haidi keno koding ma hali koding ma cham ni pan loi oigani ba adu la koina sum ahan gumba oisila ko pole chanting gumba to bose haidi leina ko adun cham ni pan se koina khud oina thiba matam natraga koina keno ma haidi man keno ma shon ba matam da haitare ko aina thajari bi shodu gi maram da haitare ko mai maming da shon gera kai gino akai ba kem leite ko ado cham ni pan se haidi iraga thiraga to bodi am pharak tai na ko adu sidagi dum cham ni pan se koina haina amam toroga haidi sidagi horaga dum haitaro cham ni pan se si thiba mateng oire na ko adung ti like khorama matam da chanting gumba tawge khot ke haraga su si na bi basu yare ado kana badi me ama lege rudraksh shibagi thamba da su kana ibe amna sida aina aidi dum thamme shibadi sidre ko hadi thamba de imung da yum da ama leiba su phayeba phatawdi energy phataba ke ka nga thopo obo do maina oina oi ko ado sida lere aham bagi aina keno to ko pa rudraksh mai to da ke hapsi ko ado akoina karpur ga longa mai thaba se ko kon tongan ba thamo keno to bigano haide akoina chana ba ko natraga laigi dukum thaba kon gumda to bigano ko lebaki keno ni kambi ni khangde natraga akoigi keno ni khangde ko ado sidagi dum haide akoina long se aina habdo manga or taret ke shukai de ko ahum mari manga taruk taret ado sigumba thadok pasidi imung da thadok kera aigi table da kaida thadok kera ke shukai ba kemta leite ba morok kumba thadok ko dune na ma panda thadok pyo haidana ko ado si se akoina keno toraga adum hek karpur se mai hek theng ba dum banglong heta chakla ko ne ba si je ado na haidi sidi dum cham na wakhan se da khalla ko haidi blockages leiri ba ko liba ma'am se loina remove to gi da tauna ba gi da makta saturday sima koina phajana thadok pi ba hai tare ko ado sima leire ado koina last ki oina ama khatanga tawba yai ko aingonda haidi yet pa pan ba khot pa suma ma'am se am ta keno tawdana ba ko amana ising glass ama ina lobiyon ha ba mamang da ising glass ama lobi rase aduga isha gi mathakta ai khutna dum tawjaba yai ko haidi clockwise direction da ai khutina para ai ko mathak sidagi maina 9 times kumba hai tare ko mapalla kumba ani ahum mari manga taruk tare nipan mapan ko si tawra matum da ising se ngai gi pukhi da kai da haijan doina te ko drain da hadi phatawdi hai tare ko phatawdi chat pa hai tare di drain gumba na la gumba kai gumba so gumba da oina ko adon hadi kitchen gi sink kumba dum haijan biga so hai ko adu so phata ba chat ki oina ko sigi ising se koina drain da kai da haidok bi bai ta do khalling ai da su hang sai koina haidi mathak to da koina keno tawring ising ji pa ra keno se haido ingai da su wakhan da khallo ba haidi engon da leiri ba phatawdi ana bani haira se natraga ai gi pallaga leiri ba engon nungai ba khotre ba ma'am jo loina release to gare na khanbiyo ba hadi chat khare chalhan gare na wakhan sida suguma mayam se ko hadi saturday khuding gi adum practice tawrasu ai to hadi yamna nungai to ba yam he laga di nungti gi tawrasu ko kai deba adubu thangja di sungjoi sudana tawbiyo atei matam da tawba ngamdraga so ko aduna aina thangja da amu repeat tawrase kaudana ba gi damak ta ne ba ma'am na ko adu sida leire ngasi gi video se ma'am thank you